Asinivusele maswahla amahle ehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami ngingiJohn ngakaphireza Sibongo luhlelo Sive Siyatfutfuka maswahla amahle luhlelo longena njalo ngalesine maseshaya gabanqa ke insimbi yesiphohlongo kusihlwa luphindze ke lubuye ekseni ngalesihlanu maseshaya gabanqa ke insimbi yemfica ekseni luphindze libe khona ke nangemgcibelo ngensimbi yesithathu maseshaya gabanqa sibuka ke intuthuko lenteka ke tinkundleni lesekelwe ke nguhulumende welivela kaNgwane ngetimali maswahla tawuvumelana nami lokuthi esikhathini lesinyenti sivakashela ke ngetinkundla sibuka ke imisebenzi yentuthuko lehlukahlukene ukuthi ngabe uhulumende ubaphe emalini base ke bayisebenzisa ke kanjani evikini eliphelile besikhathe ke sibuka ke imisebenzi yenkundla yakuNkomiyahlaba ngekwehlukana kwayo ukuthi ngabe vele mbambamba kuhamba njani sila kuNkomiyahlaba ke namuhla sitawubona lokho ukuthi lilunga leParliament indvuna yenkundla nabucopho batawubikela ke Sive ngemisebenzi lesiyendile noma leliyendile lelikomiti kanti ke lengihamba naye namuhla ehlelweni nguNothando wakaMasilela Nothando Masilela uyingcenye yalohlelo ngiyena ke asixhumanisela bobucopho tindvuna tetinkundla nabo shemeni bemakomiti lokhanza ukuthi abuke yona lemisebenzi sithi sifika nje kuleyo ndzawo ukhanza ke ukuthi sebahlangene bakhulumi bakhona ke ukuthi sikwati ukuthi singabakhulumisa kuleyo msebenzi kanti ke ngihamba naye futhi ke umlingani wami lapha eMazibuko lo ngiyena ke angumhleli noma ke angumhleli walo ke waluhlelo Sive Siyatfutfuka Nothando sila kuNkomiyahlaba namuhla sihambile nawe tihosha netihoshana sikhulumisa indzaba sibuka ke intuthuko sibona emabloho tikolwa lokwanalokwa ungathini kana ngomsebenzi lesiyobona ke uyingca izivele la kuNkomiyahlaba Mr. Perez, first of all ngiqale ngibonge eMaswatini sibonge kulohlelo Sive Siyatfutfuka lekuhlelo lichamuka ngeEswatini TV kuyinfokoto kufika endzaweni lapho khona ukhanza abantu ba-united lokhu lengikufundzile kakhulu ngale ma-communities noma la etinkundleni ngikhanze ukuthi konke la sihamba khona basebenta ngekubambisana ngiko lo msebenzi na ungabuka etinhlelweni lesetidlalile phambilini mabloho tikolwa there's a lot I can count, the list is endless but nje lokumcoka kakhulu Mr. Perez kubona kubambisana kwale ama communities kwenda lentuthuko ukuthi ichubekele embili futhi be success so ngiloko lengakusho ukuthi sibonga ukuthi Eswatini TV aseseke abambisene nayo micro project lokuba nguyelo wenda ukuthi lama shoots ethu abe impumelelo phindze futhi ngingayekeli kubonga ngibonge ema MPs ngiphinze ngibonge tindvuna ngiphinze ngibonge nebucopho lesiyesebenzisana nabo kakhulu etinkundleni bayasibambisa kakhulu they are being cooperative sibonga kakhulu Vunganze kulohlelo ke maswahla amahle namuhla sitawubona ke tinkhulumo letentiwa ke ngulabo ke labakhethiwe kule nkundla lokufaka ekhathi ilunga leParliament indvuna yenkundla bucopho nale Sive nje sitikhulumela sibone ke ne-entertainment ikakhulu kwathi ke kulandzela phela ukuthi le Sive sijabulile ngemisebenzi ke leyendiwe kuyo lenkundla yakuNkomiyahlaba asingene ke ehlelweni Lenkundla yaNkomiyahlaba ikhanze kufanele ukuthi ibonge uNkulunkulu ebuzeni bendlela ngakuto tepolitiki Sicubulo ke salo mbuthano besithi one team one vision. Lokhu kulandzela ukuthi lenkundla yetfule imisebenzi lemihle sibili kanti yinshasha. Beyicala ngca kuba nelunga layo leParliament kusukela ngeminyaka wa2018 ngemuva kwekuthi libandla lilengamele lukhetfo kanye nemingcele yetinkundla kuleli elections and boundary commission EBC yakhe lenkundla yaNkomiyahlaba ngekuthi ke kuhleshulwe tinkundla letintathu letifaka ekhathi yaselutse kanti ke lilunga layo leParliament ngumhlonishwa Vusi Swati. Inkundla yasemaphalaleni lolunga layo leParliament kungumhlonishwa Mabulala Maseko lophindze abe yindvuna yembuso etiko lekuphathwa kwetisebenzi tembuso. Bese kuba yinkundla yasehukwini lolunga layo leParliament kungumhlonishwa Nkhanyeti Ngwenya. Letinye ke tinkhundla letisha tifaka ekhathi inkundla yasephondo neyasemankayane esifundzeni sakaManzini. Kanti lilunga layo leParliament ngumhlonishwa Colani Vilakati kube yinkundla yaseGilgali nayo leyatholakala esifundzeni sakaManzini lilunga layo leParliament ke ngumhlonishwa Sandla Kenneth Fakutse bese kuthi lena yesine yinkundla yakuMethula lokuyinkhundla letholakala esifundzeni saseshiselweni kumashaya ekhathi ngetulu kwaMbulungwane kanti lilunga layo ke leParliament ngumhlonishwa Derek Masuku Sive siyathokoza kakhulu ngale lesebenzile kulo 5 years ngoba sitsetena singena eoffice ngalo 2018 basinika insaye ukuthi bacela sibafakele emanti bacela ukuthi sibabukele indzaba temgwaqo ngoba akuhambeki so indzaba yemanti
seyivele phase 1 walamanti sovele sowufike ekugcineni sesimele nje ukuthi micro projects nakasichasa futhi ngaletinye imali sicale lo phase 2. Lo phase 2 ke yena ufaka lo distributor lamanti ke nyalo from letulu la akhona nyalo bese asayahamba saya kule miphakathi ngekwehlukana kwayo. Njengoba ke sekuvediwe ukuthi le nkundla yaNkomiyahlaba inesive lesibalelwa ku12,000, lokhu kulandzela ukuthi inemiphakathi lesihlanu. Lo msebenzi wekubonga wale nkundla beungenelwe sive lesinyendi lokufaka ekhathi nemalunga eParliament lamabili lokungumhlonishwa Xolani Vilakati wenkundla lensha yasePhondo kanye nemhlonishwa Kenneth Sandla Fakudze wenkundla lensha yaseGilgali. Kulo msebenzi wekubonga lo wawubanje kule nkundla evikini leliphelile sive sasiphume ngetinkani kuyotivela ngenhlutfuko leyendiwe nguhulumende kule nkundla. Hulumende ufake ngisho nemandi lombala labalelwa emalini lengu-38 million emalangeni. Kwakhiwa kwemabhloho lamabili ngemali lengu-23 million emalangeni, kusekelwa imisebenzi yekwakhiwa kwetikolo, kufakwa kwelitiyela le-Pro Base lobudze bawo bubalelwa ku-12 kilometers, lapho ke hulumende asebenzise khona imali lengu-78 million emalangeni. Lengubonga kakhulu ngilankundleni ngokuthi ebuholini bami ngisahola inkundla sibe nababe MP usibambise kakhulu washongwe kuyathobisana kubona umvulo omdzala kangaka akuhlonipha ungimake ebuholini. Kunabo babekela siyayati imphakathi yethu bonkosi. Kunabo babe manjwele lapha. Akudlalwa nje. Kodwa kube mnanzi kuhola abantu labafanana nabo. Sihlalela ngekuthula. Konke besikwenda noma bekwendeka ngalesinye isikhathi ukuthi kumbe singavumelani ngemicondvo. Kodwa besingabazange seke kwendeke siphume la sengiloya thatha imoto angasakhulumisile lomunye. Besithi nasiphuma senda umgomo ukuthi uma sesiqedze kuhlangana kuthi awuphekwa lipalishi sidle kude lokho waphuma angadli la sekathukuthele athi angisakhona nekudla lokho. Bonkosi ngicela nisishayise tandla ukuthi nje siyambonga uNkulunkulu. Esikhathini lesengcile nazivakashelele nkundla Nkomiyahlaba imali hulumende bekayisebenzisile beyibalelwa ku-30.6 million emalangeni lebeyifaka ekhathi imisebenzi liyehlukehlukene yentutfuko.
Libloho letimotolo Ingome Low Level Crossing Bridge lelabita imali lengu 5.9 million emalangeni. Kanti le mali yayo yagcine ibita 15 million emalangeni njengoba seliphelile. Kwakhiwa-ke kwaTebetebe imvubula suspended bridge lelabita imali lengu 700,000 emalangeni. Kufakwa kwemandi lahlobile labita imali lebalelwa ku 13.2 million emalangeni ku first phase. Kubhekeke ukuthi lo msebenzi nasewuphelile kuzuze imiphakathi lelishumi nakunye lefake ekhathi waseGegethu, Sikombeni, Sibuyeni, Vusweni, Sangolweni, Nsenga, Ngcayini, Ndunja, Kutseni kanye naseNsingweni. Kulandzela-ke ukuthi lo msebenzi wahulumende wekuletha intfutfuko lekhonsako utuseke kakhulu, umnumzane Gcina Dlamini longo Senior Regional Officer kulesifundza sakaManzini lobekamele umphathi sifundza umfana Nkosi Gija naye wavakalisa kujabula kwakhe lokukhulu ngayo lemisebenzi yahulumende. Kokucala umfana Nkosi lophethe sifundza umfana Nkosi Gija bekathi kumedlulisele uxolisa ukuthi angede avela kulomsebenzi lomkhulu kangaka. Naye-ke ubanjwe-ke ngiyo imisebenzi yelivele engapheli la ku-region. Uthi-ke ngiphindze-ke ngimbongele ngokuthi inkundla yakankomiyahlaba yasenkomiyahlaba lekuyinkundla lesha ikukhanze kufanele ukuthi imeme sifundza ukuthi sifike lapha sitofakaza loku lebata sitshela kona nje lapha lokunye lesekushido indvuna la netindzaba tentfutfuko kafishane sho ukuthi litotilanza lambi wale Sive njoba nasicela ukuthi asinithume savuma Sive kunithuma sendotilanza ke namhlanje ukuthi ke nenteni ke kuhle lo lenikwendako lo sithi ke sifundza ke ngiphindze ngisibongele ngibonge intuthuko lekhona la leyendiwe ngiyo inkundla lapha. So uyibalile nje leminyayo indvuna lapha lema projects lamakhulu kakhulu ikakhulu kati langa infrastructure njengoba nje la soshido nje lapha wakhuluma ukuthi cha kukhona lapho khona benihlabhuta khona kepha nyalo cha senihamba angisathi khumula icathulo manewela. Dlamini uthi letinkhundla letingephansi kwalesifundza sakaManzini tilishumi nesiphohlongo lathi uyaticapha ngato ngobe uthi kude ngisho nayinye yato lesalele ngephandle ekutfoleni intfutfuko lelethwa nguye hulumende wembube. Umnumzane Dlamini ke wase uncusa onke emalunga etinkhundla council ukuthi kwendiwe ema-handovers uma kufika emalunga lamasha e-council. Besitawucela kuyo inkhundla kulomnyaka wesi-5 lona ukuthi sigqugqutele ukuthi ema-handovers abe khona. Sendela kuthini-ke lapho-ke sendela lokuthi kube khona i-continuity ngoba nyalo nje la imali atibonwa kahle laphana benisebenza kepha utawukhanza ukuthi khona ama projects lebenwenda aphele hayi ukuthi aphelele endleleni abese asayema kufuneka ukuthi labatawu ithemu leqhamukako ngoba kusuka sekuqala imali tahulumende seticalile tisebenta tingatolahlekela endleleni labafika ko baqhubeke nema projects lamadzala. Ngaphandle kwalesamba ke lesingu 30.6 million emalangeni, hulumende waphindze wakhipha imali lengu 90 million emalangeni. Lekuyimali la isebenzisa ekufakeni litiyela iPro Base lengu 15 kilometers lesuka enkundleni yaseHukwini iyofika esibhedlela sesiphambano lesibovu lapho lenkundla yaNkomiyahlaba idinde khona. Lokhu sikhuluma nje uhulumende sewusebenzise imali lebalelwa ku 78.6 million emalangeni lokuyimali ayisebenzise ekucethiseleni leminye yale misebenzi lokufaka ekhathi nelibloho lasembuluzi Ingome Low Level Crossing Bridge lelacala kwakhiwa ngemali lengu 5.6 million emalangeni kodwa ngekuhamba ke kwesikhathi lagcina selibita 16 million emalangeni ngenxa yebukhulu balo. Sivekele sitozuza kuleli bloho sibalelwa ku 5000. Lesinye ngesikhulumi lebesibalekile kwaba ngumnumzane Dumisa Nzimanze lobekavela enkampaneni yahulumende iMicro Project. Lokungiyona leyanikwa ukuthi ichube lemisebenzi yentfutfuko yahulumende ikakhulu lena emangweni. Lo ngimele lapha ngimele ngimetinyaweni eqatulweni temqondziswa kaMicro Projects babembingo. Lathi temhlonishwa ngicela ukuthi ngimcholisele. Nikhulumile ekseni kepha uphinze washo wathi ngibofike ngixolisele ukuthi kukhona lo bese kuyambamba. Khona lo bese kuyambamba ngo angakakhoni ukuphumelela.
wase sothi ke cha gijima nzimanze uyongimelela kaNkomiyahlaba. MC ungihlomelithini kepha ke kulula kimi ngoba ngawukhuluma ngento lengiyadiko nalengiyibonile. Sing micro projects bekunene ngingakhuluma lokuningi nga micro projects kepha kunginike isikhathi lesincane ngawuzama kuba mfishane ngichaze nje lokuthi sihlangana njani nebantu bakaNkomiyahlaba. Micro projects lihhovisi lelisebenza ngaphasi kwelitiko letekuhlela umnotho nentuthuko. I-department yahulumende ngalokuphelele isebenzisa timali letibuya kuhulumende. Labanye bese bathi sidinini tenkosi asisito tinini tenkosi thini sibala khaya sibenkosi singuhulumende. Buchopho bemphakathi lemibili wasesibuyeni kanye newaseNsingweni nabo abasalanga ngephandle ekubongeni uhulumende ngalentfutfuko lekhonsako kulenkundla yabo. Kwacala umnumzane Mzwandile Maphosa lobuchopho baseNsingweni wase ulandzelwa buchopho basesibuyeni umnumzane Mshalakaca Nyamane. Ngethithuba lokukhulu ngicela kuthatha mamezi lamafishane ngihlonipha umphathi ihlelo ngekuthunywa nje inkundla yonke bekunene. Ngekusho ukuthi kusuka ku 2018 kutofika manje shothi iminyaka seyiphelile esihlanu. Lokusho ukuthi akubapheli umsebenzi. Kuphelele iminyaka lonukela ukusebenza ngoba yonke into isebenza ngamagontlaki. Lokusho ukuthi kusatophinze kuvuselwe igontlaki bekunene. Siqhubeke sisebenze. Singadli, siqhubeke sisebenze singadli. Sitawucela nje sisho ukuthi laseNsingweni imiphakathi esinayo la lesikhungule ko lenkundla lena yisha kuba yisha keja iphinzi siyisha inemiphakathi leyifica leyakhula kusho ukuthi inkulu la veni la kangwane sisasikubeke lokho malangeni sinemiphakathi lenginayo eNsingweni yekucala nje ingalapha kunenge lokwento ongakhona ama project lendiwe li office la ka disaster lisakhele tindlu khona kusithi abantu labahluphekile labakhonze kwehleti iphepho kwase kuba nelibhlowo lelikhulu lelibalibali ukuthi lihlanganisa manzini ihlanganisa livela kangwane ubuye suka la uyongena esipiki ngemali nayo lokho kwanza uzivele micro njengomashito ibese iyakhula le mali nangathi uthi wena basebenzise 200,000 baza wenda nomntu kanisebenzise sine 4 million sithi nje iyakhula le mali sitawusho nje lemisebeni lento ngesitho letimali. Ngitawukhuluma ngekubambisana kulama project ngoba ngephandle kokuthi kwendeke konke lokho kufunakala ucelwe uNkulunkulu ukuthi anihambele anihlole anivusele uko konke leni kwendako kube nalo libambisano bathi ngesilumbi i-teamwork. Ngithi angisho lo ukuthi la nkundleni bokude induna bokude MP bokunabo buchopho bodwa lokho kwentiwe ngini siveza Nkomiyahlaba kanjani ukhetha umuntu lohlonjana ukhetha umuntu lolalelako kwenta ukuthi lapha ngekhathi silalelane
ngaphandle kokulalelana ukuthi project lengenteka because kungemali form lingasayinwa ngokuthi lomunye akabambisani nalabanye donke leticelo tifuna ukuthi siphume nalevelinye singathi mina basesibiyeni bafuna ukuthi akwendeke lokwami lekimi kanti la sasilankundleni sesiba Nkomiyahlaba lokho ke ngile teamwork umhlonishwa wethu nenduna beba humble ngalenye indlela nani netibonela besaba uNkulunkulu wasenayo sengizone sulingo bangahle thuba ngesaba lesulingo kwamseka kancane my friend yes dala kahle manje bafana bayaganga ngoba kahle manje bafana balambile dala kahle manje bafana bayaganga ngoba kahle manje bafana balambile. Indvuna ke yengikhundla yasemaphalaleni nayo beyisimenywa lesicavile kulomcimbi. Nayo ke yadvumisa kubambisana lokukhulu emkhathini waletinkundla letimbili. Lekuyinkhundla yasemaphalaleni kanye nayaseNkomiyahlaba. Sibonga lokuthi sibe khona namhla la enkundleni yaNkomiyahlaba. Ngivile lokuthi namhla gcwele bahlonishwa nje betinkundla letisha. Nami sebathi nje angivete ligalelo elinye lekubonga kulomsebenzi lomhlene kangaka. Ngisho silomsebenzi lona lokhona namuhla bonkosi ungumkhombandlela wonke losekwendekile nalapho kuyiwa khona. So ke siyajabula kakhulu kuva ukuthi sekusebenzeke kanjani la. Nami ngichamuka nje le emaphalaleni la ngichamuka khona enkundleni. Ngiyathi lokuthi njengoba asho MC sibomakhelwane la siyasikelana lokho kusho ukuthi lokunenge sikwenda kanye kanye. Lokwenda ukuthi sibe kanye kanye ngilama blow njengoba sekashilo nje nemhlonishwa la. Kunetinto lesakha ukuthi uwela uyespeak ngasembangweni utawela masinyane njengoba shilo. Lokusho ukuthi thina simunye nalenkundla lena kude nje lokonakelela ngikhona khona ngisekhaya. Lo wakhulumela ke letinkundla letingephansi kwalenkundla yaNkomiyahlaba kwaba ngumnumzane Samo Kubevu Sibanze wemphakathi wasesigombeni. Egameni la yonke le miphakathi lekhona la kulenkundla siphakamisa ukubonga kakhulu bekune uthi awunemambala sakhetha kahle nga2018 bekune sesithi vele mamaki la noma bongeta unekungabada kodwa sothi vele la tiledi batibeke baleni sithi nje asithathe lelithuba lekubonga kakhulu kube lokuhle kuyaphindwa manje selithambeme asibona ukuthi satha ukubona lokuhle kangaka kepha ke nani ngenta njengoba nenta bekunene nga2018 kusekukhulu lo lesita kubona la lama projects ke mphathi lihlelo nangithi angengce nje kuthenini basho kahle lama projects laba abalele siwabonile siwabonile asukuma phansi sitawabona lamanye phela asukuma lamanye sinalo ithemba lokuthi lenkundla yethu isatha udlondlobala impela. Lilunga lePhalamende ke lenkundla yaNkomiyahlaba umhlonishwa Welcome Shongwe ubonga kakhulu sona sivele singephansi kwalenkundla yakhe ngekuthi sibambise uhulumende wembube nakusachutshwa wona lo msebenzi. Nami ngicela kwengcisa nduna kubambisana sisawenda lona msebenzi ngibonga iCouncil ukuthi sibambisane ngibonga nalokuhlonishwa nje bebangihlonipha nkosami kakhulu futhi ngicela nje nakuso lesikhathi lesisele siqhubeke sibambisane sihloniphane futhi mina ke ngidawucela nje kubonga uhulumende wembube uhulumende wetinkundla singena ngetinkundla lapha ePhalamende sisebenza ngato futhi ngicela kumbonga uhulumende wetinkundla kunatigidzi latifakela enkundleni kaNkomiyahlaba
kuze kwakuthi sibe nama projects laba ababalako la. Maswahla mahle sila kulo msebenzi ke wasenkundla yeNkomiyahlaba lilunga leParliament welcome Vusi wakashongwe lekungilona lunga leParliament lalenkundla belingathi lilungisile ke libambisene ke nelikomiti lelisebenta nalo lokufaka ekhathi ke indvuna yenkundla nebucopho bayo lenkundla bebabambe ke umsebenzi lomuhle ngendlela lemangalisako wekubikela ke lesive sala kuNkomiyahlaba lokuthi ingabe kusukela nga2018 kuze kube kulesikhathi ke sanyalo nga2023 lokho lesive lesakucela sabathuma kona kusebente kanjani ibikile ke ikomiti tibikile ke tindvuna ibikile ke babika ke bucopho nendvuna ke nanayo noma ke lilunga leParliament lasukuma nalo latisa ke sive ukuthi ingabe ke kusebente kanjani lokuyinfo ke lesiyibona ke inhle emaswati atawathi ke la ehlelweni sive siyathuthuka ukuthi siyayihambela vele lemisebenzi siyibone kuyasijabulisa mase sibona nale sive siphumile sitawuva lokho ukuthi lokho ke lokwentiwa ke namalunga eParliament tindvuna tetinkundla nebucopho kungiloku lokwathunywa sona in lesive ngenemhlolisho waseGilgali la lobekathi ke asimenyo lesicavile nanaye kulomsebenzi futhi ke nekutowusekela ke umlingano wakhe la atawuphinze nje asichazele ukuthi ngabe na umsebenzi ukhanze ke uhambe njani. So ngikhanze ukuthi info lenhle umsebenzi Mr Pires uhambe kahle kakhulu lengikuthanze kakhulu lana it's the teamwork sivile ukuthi slogan sabo sithi one team one vision ngijabulile kubona ukuthi it's not just word of mouth but ngubonile in practice because labanye abamfu MP bese into soyathi godla tonke but lana sibone kubika labo bucopho kubika indvuna lokusho loba kwendile bakwende as a team even in reporting ba reporter as a team kude ukuthi lo munye bese uthi lona abantu wengibani lona akasebenzi basebenza as a team so siyabahalalisela kakhulu and basibeke kahle sithombe setinkundla system of government because yonke isystem inebuhle bayo nabubi bayo. We've been criticized kakhulu setinkundla ukuthi silahlela si-ignore lokuhle lokunyenti lesikwendako. Sivile ke bethula mhlawumbe leyo msebenzi le hulumende ayisekele ngetimali phasa lenkundla lebekusola mhlawumbe ngetulu kwa 100 million 100,000 malangeni kungaba nje kwenda siqiniseke ukuthi emaswati akachubeke endele toti inhlangano kuze live lithuthuke liyembili. Nginamake phindile emkhathwa la lolutsango ke kule nkundla maye emkhathwa siyabonga kakhulu naleli thuba la sinibonile nibomake niphume ngenkani letinkani la ninanzisile kwaba kuhle nakhona kodwa nje make singajabula lokwathi lokuthi nithini ngana kulokwendekile namuhla ikakhulu kade kulombiko lebenikade nithulelwa wona siyathi ukuthi bomake bayingcenye yentuthuko etigabeni letahlukahlukene. Siyabonga kakhulu sijabulile futhi kakhulu silitsango balo naloku labasendele kona bomake nababe MP basendele izinto letinhle kakhulu ngoba noma besihamba semaganweni bebakhona kusendela lokho lesitawuhamba sekudlile bebasiphethe kahle kakhulu siyathandaza isiNkulunkulu amhle babuyele basendele baqhubeke labagcine khona siyababonga kakhulu Nkosi yamazange sebasendele lokhu solo nje bacala kungena basiphethe kahle nathi basiphethe kahle. Ngoma ke phindile emkhathwa lo umake ukulobunyake wabomake laba kulolithango lwalenzawo ubonga ke imisebenzi lemihle leyendekile bengisasho ke ngingakakhuluma namake ephindile la ukuthi muhle lo moya ngimoya ke lesifisako nathi la ehlelweni sive siyathuthuka kubona emakhethwa abuyela ke siveni ayobika kungabi kunemoya ukuthi ingabe vele sibakhetha bendene ngoba kumbe indvo ingakakhishelwa ebaleni umuntu kumbe angaba nako kungabada noma kumbe kungadi lokuthi vele kwendekile kunxusa nokucela nje kubahloni nalabo kumbe labakhethiwe lokuthi awu engathi letinyawo vele noma ke lo moya wokubuyisela ke tinyawo esiveni lesinithumile ungahanza kuze ukuthi ke emaswati atoba nayo ke ngisebenzela igama lesilumbi iconfidence ekuthenini uma sikhethela ukuthi sigcina sisitakele libito lami ngingiJohn wakaPires sibongo luhlelo lolu sive siyathuthuka Jehova kasigcine size sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle.